uko ibisasu bibiri byatewe Hiroshima na Nagasaki yabirokotse. Igisasu cya mbere cyatewe ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1945 cyatewe Hiroshima. Tsutomu Yamaguchi yari aherereye muri uno mujyi wa Hiroshima. Iki gisasu cyatewe nta kintu cyamutwaye. Igisasu cya kabiri cyatewe ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1945 cyatewe Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi nubundi nkuko byagenze ku gisasu cya mbere nanone yari aherereye Nagasaki. Iki gisasu nanone nta kintu kigeze kimutwara. Abavuga ko ari umunyamahirwe nuko yasimbutse ibi bisasu bya kirimbuzi ari byo bizwi nka atomic bombe. Nabavuga ko ari umunyamwaku nuko ahantu hose hajyaga guterwa ibi bisasu yabaga ariyo. Twibutse ko ibi bisasu biri byatewe Hiroshima na Nagasaki nibyo byashyize iherezo ku ntambara